MLA Barim kanong krem obadai ru no ilam NPP ba lambol malngyang loong ba kum no ilam paj ba kwa ban pharia ke jaj mreu bat ban keno bagi tu ki bom Kristyan ki dei kinong syun ya ha bakran ka jilang kinong kitkam ke NPP nong krem blok mentakasngi halaj ko ba lambol loong ba haba ulai chathan mele mujukran keten melem chathan mo sunram ukran keten mo sunram syajuai ukran keten joai ba chathan wa ukran keten wa ula ong ba hadu usnem aja pulai ka don gadak kasin ban pharye ke jaj benreu hak bagi don gi bakeno bagi tu bekersian yaki gi ong bagi dei ba jaj benreu hanre yaki tu gi bom kersian pat ki syakhen ki Judas jong ke jaj benreu ula kentu ke duit kam ke NPP kanong krem bakin ye tristem ban penjab don buram yau kutong ke NPP Dr. DLN nonglaj ha kan election MP stang semoy ke ban selong sien na Shillong Parliamentary Constituency bat ban banra biang ikinya tri ke jaj mereu bat krem da syun iwe pan Kublai Simon ai bakane ka time William Doctor da boburam pi na friend of the William na tayo pinung supu talaga na friend of the nara dalam sesuai magherin na tina ng friend ng khairin tidang ni musram at tenda musram dalam ni sepo wa ng friend of the wa hagimiting pa ba kata sila then ray dal sini babidan mo pi nga sobrang ngayon ni po na kublay kerpang ng tajumpi maglawan ng plaja ni Kapor Kapokordor iba na kaway kapati namar kejibut ke mga sibu ha ngom ba ngim semyo yakalat bani itu lagi berperlo bat kimansi ya banyak kesan seduipat kibagi kam so don kejajan ngamjong bagi ginawa ila Persya namar ngamjumlian kakadetian jona ngamju pa kdo bagi tay gidi kinausyon jona lagi gidi bagi jona ladang ale kumda kamot kadi mga ulong paya ya kacang rio jona jombi lalu kuah ban paya lalu ya kacang rio kapag kerbang kacang rio jongi kapag kerbang halu kata kacang rio kapingong kadi kacang rio kapag tip rio tiplay kacang rio kapag tip tip man kabali kandong yang kaliti kaduster kacang rio kabalong kerpang halu kata lagi kay patwi kacang rio kabalong hapo kani kalumpung kabahe chokari India ngimbit ban paya ya kacang rio bag nga buwan banong hanggang Kapor bagajikren jong umanong susutang nga yoi ya kita kisin kalapoy siya angka basang banwan banja hapo karibi kajami nadu uslam 8,000 arbulay bathadu kini dikenta bakibede ibang benda ngai dari syakri baimat karukomian kedosyai syakata bugihong divide and rule policy ya kibaay jikasyan ya kidogi party kamutli bagi chatrio bagi banggan jikasyan kidogi party kamut kidei kijudas susah kabasyakri hato ngim thanya yung chatrio day na mga tanga kuwang tanong bagong kinangila nginong ailat bagat chatrio yung kansya thanya nadu mga don hapo kalempung jong kasan himasima kani kadi kasir kamanitong baginyo bandung yaki parlok bagi bantriang sumha yaki parlok bagi kichona banyak trilang bagi kadi kasir kamanitong namunta PNP pajudan kasudan by committee Hayaw Smith ngide bangkaren hamdo nagin lang to layo pra andai balay kuwa bantulong ini
Jilang kebakerbang nagdao mga ongan bangin po ang January kan pra. Dengan tentang sama nginyan sekarang kuminong ilam bangin ay ijay bangin po ang mga malaysiay wow minapagla pati January kan tukan ni ngin po ang kata nginyan sekarang po mata ban penting na bangin yan mo yusul ngatip siya ay kayo mapikiran na po ng style kalau pensutan natin na ako kata-kata wala na ngamgal lang energi ang ngamday ukan di tang jong NPP ngaday ukan di jong ipaipa kabili nyokya nyoskom day kata harus ngato day kata babanghan o banghan kata day hanta kapangajukwa ba no bangin tray borba may panusin Minhap tray ni kumbat tray ya kamedesya. Minhap tray ng tayo di kumbat tray lagi. Bag nginum siyang tay. Nakabang iyo hagad ay kapor balik election ng siyudad. Namarhap to kapor ayom. Kumsa awan kabasyukay mga bakhi niya da mlasyo. Henry kamday ko ang tino pati ipaipa kayo. Henry ipaipa iskoba kandong kecingla. Ngamuan hangiban kedok di ino. Namar ngide kibri ibadakang di kecingla. Ladang kedaw yutay kema kini kedaw lasya. Ngamuan pangkren di ino. Henry min kren bete. Ya kanong lim na jom. Tik kay gabenta kapamopi lagi ay edukasyon ang napilit siya kay commission bat katong kapapin penong bangwanra yung sinsingan yung cedera kecil penong kebajuan pa adu kata-kata balai nginalan ya kata nginumilan anong ay kita ngin bentang ngamno batang bentang ngamno batang ngin bentang andai kecil pa lai tanat ngin pilitan natin yung kasiyalan. Dahil kita. Kung kada, jong kajingan, banwanra yung kajing yatuli. Banyo, banay yung kajing Christian, kampura. Tawin piti kung kada, jong kajing kurang, dagaba, ni siya yan lang, hindi. Kublay sipon, kublay kaptar, ni community, mapinpoy siya katong John Ejijak. Hagagot! 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 Kublay sipon.